pa ia ma mamalu si tātou watunuu I tina matama ma tutua au ona le tua mo latou wharetua ia re ngātai lea ia pa ia ma mamalu si tātou watunuu o lo whapeona mafuta mai so se tafore nei la lulangi ia fia lava se meo e mafuta mai ai wa fo ni to fingo li vala awina o whapeona to fia ai oe ia le atali I ma le whawhine o le tua Kevin Rui wale nei whaatalo whātu le swafa manu malo Yesu Keriso le Nazareta, malo le soifua, malo fo I le folau, ia ta donu o lo o manuia, ia oe, ia, I le alofa maleanga le lei o le tātou tapa ausili, Yesu Keriso lo tātou li imo lo tātou whaola, ia uta ita I miru tu soifua malo unai ola I le nei fo ia fiafi, ia avea fo I le nei fiafi, ia tata noi fo I le upua le atua, e fai ma wha manuianga, ia I lau sāwalinga, fai fo I ma wha malo si au, o nei tupur wha atua tua le tau longolongo, o le tau longolongo le ia fionga pa ia le atua, e rei rawa sisi au wala I ma whai ona, wha opopo aido tātou wha atua tua, e wha mele tāna le fionga pa ia le atua, a le eise wha atua tua, e rei ma whai ona fia mai le atua, o lono winga, so o se taimi lawe te alua I le atua, e te mana o mia le mea ta o le wha atua tua, o le wha tua la, o le wha lango le wha moe moe, o le mauti noa le o mea wawa ia. Faith is the substance of things hoped for, is the evidence of things not seen. O le wha tua la, e rewa ia. Ai tā ua ia o le wha tua I lau sāwalinga, ona ale ai se wha tua, e le mawhai o na fia mai le tua. A tonu le a e whaapea mai o laifo e melitana le tuspa ia o le alofa, o le whaatua ma le wha moe o le silio nā mea o le alofa, na e whai mai la ia le ao ngā le whaatua. No, a e whai tau le context o le tusi le nā, e le o wha le ao ngā ina le whaatua. Ona fo ina e whaola ina I lo whaatua I le upu, na mafu ina e whaola ina no inga e tā ua le whaatua. E tā ua le whaatua ma le wha moe, e tā ua fo I le alofa. Ai ona wa au mai e paulo e tāua e sili le alofa, ona o le alofa e te tau ona whaia le whaatua I le alofa, e ma whai fo ona te tau fo ona e wha moe I le alofa. Ona whai mai le tala tuspa ia, love never fail. Pe le uma le alofa ia pe te whaupua whaapea, e le whaia ina le alofa. Pe le to I lalo le alofa, e le ma whai lao na to I lalo le alofa I se mea. A tono le a ini si fai mai, ia a le fu e ko ilalo ma ko alofa, e le o si alofa la na o le atua, le alofa fa tangata le na. Ono le alofa fa le atua, e le ito ilalo. A le na ola manu ma aloa ia Yesu ilo na alofa. Amen, e na wailungo le sa tauru fo mai fa ma ngalo, la to te le o iloa, le mea o la to fai. Le alofa le na o le atua, amen. Lea fiafi sa uni fo I e whaasoa I le upo le atua, I te talo fo I le li I e whaapeo na whaamanuia le atua I lo loto le neia fiafi, au tatanoi lana upu, a vela na upu o se whaamanuianga I a te oi le neia fiafi, ia ma whaia se suinga I lo wolanga. Amene, ia o ngā le upu, ia ola le upu, ia whaapeo na tupu oi le upu, a vea oe ma whaamanuianga, a whao loa I lunga, wa mafuta mai lunga le tātou, me te le tango I lo share tātou prokalame, e le lopo o lo share ino tātou prokalame lea, o le a vea fu oe ma whaamanuianga, e le ngata I o ahinga, o seisi o sauo, ia oai lava, o le a whaapeo na a vea ai le nei upu o se whaamanuianga, e inisi o tautinonga na o mai whaapea ua mau e lātou le malolonga, wha malolo ina e le atua o lātou tino. Ai mafua mai, wha mai mahasangi anga wa ai o share lo ki ngā. Tangolo tina share lau prokalame, ma tangolo uso share lau prokalame, o le tele o tau tinonga I e o mai a te au, o le mana wha malolo o le atua. E ring tangata na, o ping tangata na wha alongo I le tala, ia pe sa tango se isi share I le prokalame, Amen. Lea la ua mawhai ei o na maua e la tau le ngato wha malolonga, vea wha manuianga le a fo I le tino Keriso. Amen. Hallelujah. Ala tātou a mata le neia fiafi le upo le tua la tātou tatalo. Le tua lo mātou tamavi ia la ua fio o atu I lo mamalu, I lo alofa, le nofo ali o le alofa tu noa si iti atu, ia lau whanau e whanongolongo, tama e tupu le whaatua tua le tau longolongo, whaamanuia o se uso, o se tua whawhine, le atalii, o se tina, o se tama, o se anti, o se anko lo mafuta mai le neia fiafi tama.
tatalo i lau whaunga i lau upu, suia i o mātou tangata whaamanuia i lau upu le nei a fiafi, ono le suafa o Yesu ke ruso o le mamala au tuai nei. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Wa, wo share ka ko pokalame. Hallelujah. You guys, wa, o whaamanuia ina o tau na o tatanoa i le anapongi ma tatalo. O lo fa solo le tatou Bible study o lo tatou talanoa i le tāua o le anapongi ia o na tatou talanoa i fuila ia i le tatalo ma le tāua o le tatalo. Amen. Fesoasoani lau sāvalinga a o le teimi nei e se le tāua o vaenga ia ai nei le nei afi te fia talanoa to atu le tusia Roma. Amene. Roma lo mta upo se fulu malelua. Hallelujah. Thank God for technology. Amene. Amen. O le tusi lea Paulo, o le tusi Paulo le ekalesia i Roma, o le ekalesia leo le ekalesia ua faola ina, o tangata uola o lato wanganga, ma ua lea lai tusi ei Paulo, ia po ore kou loku fo. Amen. O tangata lo lotu, ele o tusi Paulo i se ini tangata ele o le lotu. O le tusi lea Roma, o le tala noa Paulo i tangata, amen, kaka leo ke lea pea o ngaka pese fu ilfa ili si o lako lima. Ma o lunga i o lato leo pea pese. Lea lai tusi Paulo i le kale si Roma whamai. O le nei, le au soe, o te ai o yatu yate o tou ono le alofa muti vale o le atua, ia o tou tu ina atu o tou tino i le atua, o le taulanga ola male pa ia, male mali o le mea lea e tatau ai ono o tou whaia, o lo tino o le taulanga, e le mawhai ona e avea wha taulanga i le atua se mea o le atua e ona. Fato a avea lo tino ma malu o le atua ina ua e avea i le atua e whai mona malu. Whamailo le tala tuspa ia tuu ina atu o tau tino i le atua o le taulanga e pa ia male malie. Amene. O lo tino la o se au auna. E mawhaina avea lo tino o se au auna ia te oi. Whamai Paulo o te whaatonu i lo tino. O lo tino la o se au auna le lei. Ai o se pule piko i sili lena leanga pea e tango e tuu lo tino e whaiona mana onga. Whamai la i o le tala le tuspa ia. Ia tuu ina atu o tau tino i le atua o le taulanga e pa ia male malie. Whamai whai upelua. Aua fo i tau te a mio whaatasi male neila lolangi, ai peita i ia liliu ina i le toi fuata ino o tau loto, ina ia o tau su e pese ale fina ngalo le atua, o mea ua le lei male malie, male ato atoa. Whai maile, le New King James Version, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. O le whai mai le tala le tuspa ia e le me whai mai e aua le whaia, for mai do not conform but be transformed. O le tātou a fe aula le nā le nei a fiafi a transformation, ia po le transform, po le liu, po le wheliu wa ina. O te fia tal noa le nei a fiafi ono o i, o le ki leo o le tātou wola anga inga iluma ma lea tua. O le wheliu wa ina lea whai mai le New Living Translation, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think.
then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Amen. E eile me whamai e aua te tango e kopi. Whamai e aua e te winga whaatasi male nei lalolangi. Ai ia wheliu wa ina. E whaafewhea lau na whaile wheliu wa ina lea. E whai ina ua sui o tātou mawhauwhau. Change the way we think. O le ki a toa lava lea o le suinga o lo o langa. A tonu o nai te mawhauwhau. E te whiu e sue se tu ina nau, se vaenga e mawhai ai ona tā ofi ni vai vainga mani tu ina naunga o lo tangata. Le lau whai atu ia te oe. E kasia le au wala pito i sili lea ona effective. People pray, people fast to change them. Ai ume whai le suia. Except le mea lea o lea, sui le mawhauwhau. Mua, o lou mawhauwhau, e le whaola ina lou mawhauwhau. E le i whanau whauina lou mawhauwhau le teimina e talia i Jesu e vea mali i mawhaola. Pei foi o tangata nei o le tala noa paulo le ekalesia whaolaina o le ekalesia i Roma o le ekalesia o laua umana talia i Jesu la lau ola le anganga peitai o la lava e ola i mawhauwhau tuwai. Ona fo i ele i whanau whauina le mawhauwhau o lo mawhauwhau la malo mawhauwhau e le whaolainga lo mawhauwhau malo mawhauwhau. Mea le nai alaina e talia i Jesu a o lo mawhauwhau ala ke mawhauwhau i mea tuwai. Ai a whaila te mana o e sui lo tangata ma e ola i le tangata fau, sui la lo mawhauwhau, change the way you think. Sui lo mawhauwhau, mele nane whai mai le apostolo, aua e tātou te winga whaatasi ma le nei lalo langi, ai ia wheliu wa ina, amene, ai peitai ia liliu i le toi fuata ina o tau loto po o main, tātou mawhauwhau. E mawhai no, masai no whaonga ina le whaata inga i le vaenga lea. A tonu e te whanau malau langi le nei. E te saua iai le. I know you heard about peer pressure. Suinga. Ma meo tū maanga mawinga o lau langi le nei. Te latu i lau whalewhai ngā ruenga. Ea, e iei fwtinga ngana o whalewhai ngā ruenga ia. Palau vale se i tūlou. E upu leanga mai ale pule le tae au po le au whai ngā luenga e tau te tala mea la tau i upu wha tau waa o upu wha ole o upu wha ula ula. E te latu lai tu tonu le whai ngā luenga e ese fwtinga ngana le whai ngā luenga ngana le laulangi. Whamaina le upartus pa ia, mai don't copy the behavior of this world, the behavior and customs of this world. Whamai, or do not conform to the pattern. Ole pattern, to te loa ile apa fo ile masai no fai so se mea lava e shape fo ile le o lai fai so na shape. Fate ta inga la o le ta avali, o to vai le ta avali. O apa o le ta avali o le pito i lunga, o lumo le o le bonnet o le ta avali, o tua, o fai to toa. E ese uma le pattern o fai to toa o foringo le a to va ile fainga o le ta avali. E au mai meo le unga o le plastic pe au mai fo ile meo le o le ua mea o lai sa o le lei whaapea o lai flat le lei ona au mai la i o le meo le heat pressure nga po o le mea na meo le pattern meo ua mea nga lau eve vela o lai ile meo le pattern fo ile o fo linga wa mai wa o omi ile apa le na sa e umalola na o omi ona ave ese lola ia Vai o kunga, o laua shape mai le plastic po o le, ua mea po le apa le na fai, o laua shape mai le pattern o le mea le sa o omi ai. O le mea lale na, lai tau mawhai ia le apostolo Paulo e whai mai a te i tātou, whai mai auana i conform o oe o le fasi apa le na matu, e ila le kama i pattern ngai o mia o i kongo lau ngā ruenga. Mere nga o mi o e kusalau e latu i toton to atasi oi ai o mai umalau o whainga ruenga negative umaratala noa la o whainga ruenga e palau vale umatangata ya pe upuleanga a tala noa ele sau se whaatu o tua e whaipoka e a whaino le mea o tala umai te whaalongo ai le te alu watu tono lau whainga ruenga o oela
o le tamai a, o le whaatainga, o oe la o le apalea au le lei ama a. O lea lau alu watu le pete na lolang, ki whaalong kunga whaapea ka la lea. O lea lau o omi ei, oe ma shape ai oe. E te lotu lai le aso sa, a o aso le vai aso, e ke ilalo le pete lea, e ke laku o, a palau vale aka ngaka o le, e ke palau vale koe ama oe. Ai afa ia koe whamai, i ranga o nganga ngilo official o nganga whai ngā ruenga. O inga whai ngā kala whai o nganga whai ngā ruenga. E le isi mea kau se nganga whai ngā ruenga. Lei o le mea ngā o le pattern ngā ia lau langi. Sui lau o inga ngana. Au e te conform fua, au ale li iua o i le pattern o lau langi le nei. Au ane o mia o i swing o le langa le nei. E le keimi o le sika ngaka o le wha mahongi ia. Ngā mauru e ko kongo whai ngā ruenga e lo kunga whai e a foi. E iei le au wala ngā e whai au ringa ngā e pase e solo i tutonu. Laku lomo oe e pase e le pase e ai. Lau e alu atu fo i le tutonu o e iei le pattern na wafset te kangaka ngai konga. E pase e fo i la kou i whai ngā ruenga. Ka ma fo i e koso lo loa le whai ngā ruenga se uma le aso. O i loa la sila le atua. Amen. Ile o vela oe mwha manuianga i le atua. Ma wha manuianga le company. O lau e alu aku fo i oia. O la i le pattern na o iai. E laku fo leo oe e winga kwai mai ia whainga sa o ngala leo le mea. E o aku alaka ngaka. E o omi e la le pete na la langi nei. Umai lo la ia wa shape mai wha pēnā. O le sika ngaka o le lei o le ahinga e sau wai. Ai ono o lae e wheo hai wha atasi matangata mi o le lei. Mea ngai umai whai wa mi o le lei. O te iloa a whai e to a lima tangata vālea lai to tonu se potu. Ai o oil tangata potu a lai ke fia ke eva makanga vālea i e ko alima se tu lo e umai foi o oelo no ono. Ai sea, ono foi o ai ko ke eva umai fa o pe ya o tangata na. A e eva foi la pe a ta fa fa tasi matangata po poto. Amen. To a poto tangata la ngai la ke eva ko ma oi. Po le a lava le ai so degree e umai foi wa e poko foi pe la va ngala. Asea, langa foi o lau shape mai olo ma fau. O le tele lau teimi, e tā ua ia o aina e kouke, o aina ke maafuka iai. O aina e shaping o lo ma fau. Ono le omi na lua, ona spend o lau teimi ma se tangata, o le a foi. E umai foi e tau tala fa pēnā, fa te ta inga. Masa no fa o ngā ina, ia maua molo to lua. E i kaimi fo i lele, e halo lua, o te whaalongo tilo to lua, wa tango whai tala i o te whaia. Tu so au tala, kala maasangi a so ma kuala. O au le lau whakalofa maasangi a, ho i lelo ke whakalofa i kemi umai whai kako lai, te whaatalofa, ho le talofa, pa ia malamala tunu. So kua lua lai, maka i prokalami. O le sia songa mai whare matina, ai kangolo kua lua whai a koa mea lau whakalofa, ma kua i memorize umai lau kua lua whai ngā lau whakalofa. I say, because the more you listen to somebody, the more you end up talking like them. Whapena fo i la, o ai lava tangata te mafuta iei, ia, o le whakwa e mafuka i loko o rua, ke rope ki sau me lo ngā ruenga o ka leongo e sau e mafuka o loko o rua, whai kula e moe. E koe usur kai au, si lia kura keimi le ke mafuka i maiskanga ka le mafau fau i lo wolanga, ngai ro le keimi le ke mafuka i, o isi la tangata, o tonu o lato ngā luenga, o le winga ma le pattern i tono ngā luenga, o mai au mai i tonu o lato ainga, la fui lau wa shape i lato ainga, a palau vale ngā luenga, o mai fui palau vale i. O a lava ni mea lai tutupu leo langa, i ma le te leo mea. La lava e shape fa penei. Amen. Le ala o mia le skirisi yango. Whameritara tu spaia. Do not conform mai awa fo i tau te a mi o whaatasi mare nei lalolangi, ai peitai, ia li liu i le toe fuata ina o tau loto, ina ia o tau su e pese ale fina ngalo le atua, o le tā ua laia, o le sui o le me te mawhau iai. O le upu lea renew, e au mai le upu renovation. Renovate. Ia, aku se fale vo i lele o lae, pei lau mātou, le mātou hōla wele te mile nei. Ngā mako aku o le makua e su e se hōr piko i siringa au leanga ia au kilangi, o le hōla lai maki ei. Kewa ai o iei i fōringa ngai ai.
ma kua le fia monu e sisi kong kua le fia alua sisi ka pua ile atua. Ai kanga fia sua se hor piko siringa au le ya ngiusila akoa o le holo ingi. Watu roa koe vali uma, koe a renovate uma fai uma suinga, fai uma ina ia fōlinga, o laua toe wha afauina ina ia mawhai o na wha o ngaina. E wha pe nā lo ma fau. O lo ma fau, e le i wha afauinga ke minga e wha ngau ai. E wha ngau fauinga ai. O la lama lai e le ma fau tuai. Le ala e tala no apostolo, e sui. Amen. For Maya, a transform by the renewing of our mind. Amen. E ai lale, tato watu se kinese. Tā ua ia o mawhauwhaunga your thoughts. Amen. Kinese ono na mata upo ono. Ole, ala no tala noa i le tā ua ole, o mawhauwhaunga. Ona, ele mawhai o vaina ave o i se mele i o yeilo mawhauwhau. Your feet cannot take you where your mind hasn't been. E ta tau ona, so se mea telefoni. Aile i o mele telefoni le lalo, aile i va aia le telefoni e mata, na mua fau e le creator i to tonu orona mawhauwhau, o le a o whaia le telefoni. Na mua la iai le telefoni pena fausia e le creator le telefoni lona mawhauwhau, wha ato a ia whaia le telefoni. Nga mua la mawhauwhau ka ngaka, ke manga o e kuuru ke le fongi ko kongo le tanga le ofua Kevin. Tango lola ia fau le telefoni na mua la, ia ile ata ile mawhauwhau. O mea uma ia te va ai, ai le iai na mua ia le mawhauwhau, e te iloa, o whea lava le mea nei te iai le taimile nei. Mafua uma mai ono lo mawhauwhau. A whai o nae manuia le mea nei te iai, mafua mai o ngai manguia le mea ke mawhauwhau iai. A whai ele o manuia le mea nei te iai, let me give you a good news, e mafua mai fui o lo mawhauwhau. A se ale mea wale no whai good news, ia e iloa ele mafua anga. Ia. O lo manuia ma lo le manuia, o le a lava le anga inga o lau fōlaunga, na mafua o mamai lo mawhauwhau, na e lotu na te lotu ai nei ono lo mawhauwhau, na e whai ngā ruenga na te nei na whiriwhiri lo mawhauwhau, o mea uma lava e tutupu lo o langa, o au whai unga, na whai uma mea lo mawhauwhau. So e tā ua la le mawhauwhau, pe renew o tātou whaafau o tātou mawhauwhau, o na ale suia o tātou mawhauwhau, o le a lava low personality, o le a lava o winga na iai, e mafua o mamai lo mawhauwhau, se ilong a whai mana o sui oe, we ele koe manga oe, we ele la vā o la whaia inga, we ele la vā o la to i lalo ini tu ina naunga, sui lo mawhauwhau, o le sika ngaka whai mai, ka kalo i lea koe fsosoangi mai e ku ula unga oi. O lea koe ngā fsosoangi a lea tua fsosoangi a oe tu ule nga oi. Tau teiloa, o le upal tuspa ia whai mai, o oe nga oi, a we koe nga oi, whai mai sa oe awan nga oi. Whai mai, o lea e whao sosoinga au. E alanga whao sosoinga oi, lea nga laike maa whau iai. O le upal tuspa ia, awa te mana oi mea le lua te tua oi. O lo manga o fua ka vale la vaenga la mafua ai ona fa o so ina o we mafau i fua. Ai mafau o ile tu e fo ai mai o le tu e tausi ate o soi lo mafau te mafau. My God will supply all of my needs according to his riches in Christ Jesus. You change the way you think by faith. E please say ile tu o soi lo mafau te fa atu ate o e sui fo ilo wolanga, sui fo ile. You can be the most unreliable person in this world. E mawhaina a vea o stangata makuale kari ko nguinga oe ma le wha moe se si aki oe. A kongor kemingi a vai kangaka e ki oe mai e wai lisi kangaka e vai lo lisi kangaka makua. Muka ko iloa, ele te misa vali kurore si ma wasau fo le la yo. Ele a vea oe se wha amanuianga e pia ino tangata e va ai. Oe le lakarangora vanga, sau ele oe. You know what I mean, no? Ele te me sa fari tua e tatau na la atu la tali i mala fingo le tua mai. Wow, sau fo la kali. Can't wait se mafuta mala tali o le tua. Fia o kangaka mafuka ya oi a vea o mfa mangianga. A o le mea nero sa fari e kuro la kali o le tua kurunga le sa mai. La fu o saudi perfeka. Kamala, e ala na fa pena upo tangata. O na itala no atu le foi.
le tangata fa mo ila tali o le atua, e kala ngoa aku, olo le maa yo upor kuspa ia, ai o mea lai fai, ma kwa le o kukusa. Kwa le kukusa winga lai fatino, malea, ma le mea lai tali noi, mea lai ngai, le ina ula ngia tangata o le atua. E kau kala ngoa kura le upor kuspa ia, i kong falwhainga luenga. A makal vai aso mua vai aso longa lua, la ke foka e makai launga luenga, fa mai ai, e fa ola inga skamala. Vai aso longa kolu rova ia kunga, fa mai sori, ai. Vai e kala ngoa mar kuspa ia, ai alu ma ave mea falwhainga luenga. Ioi, langa le uama le ilo loa mea. A kala ngoa il kuspa ia, lama kwa maka ukia. Kwa alu aku roa lesi keimi fa mai lo makaha, la fa wala amari perfeka pepelo la. Wa amaka longa ula i kangaka. Asea, ma ngai le upo le atua lai loa. Ai le ifa afowina le mafofa. Famila le tala le mai do not conform. I love this translation, the New Living Translation for mine. Don't copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you. This is God transform you. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. O le mea lea lai ona e fiu e su elfinga ngalo lea kua ilo wo langa e kele maua. O nga ele e kele o su iolo mafau. Amen. Fa mai le tusia a kenese. O te mana o ia te oe whaataua lo mafau ona a e mafau I upo le toa. You know, put your finger there. Amen. Put your finger there. Si tato atu mua I tua le tusi lea Ioane. Amen. Whamari anes funmali lima alona foi upu e fitu. A whaitou te tū mau ia te hau a tū mau fo ia upu ia te outou. O mea umalava tau te mana na o iai tau te ole atu ai o na whaia lea mo outou fo mai Yesu atu maua upu ia te outou. A suilo mafau, e suilo mafau le upu o le atua. Le tala noa le tala tu spa ia to have the mind of Christ ia te ita tau le mafau o keriso. Ta tauna e mafau e peo mafau o le atua. Mea le nai alaina tala nortus pa ia fo mai atu mau le upu ia te oe, ma e tu mau ia te ia, e te ole atu fo e te iloa, a oina e iloa le tuspa ia, e shape le tuspa ia lo mafau. E tala noa mai tangata, e o mai tangata wa mamai, fo mai wale aise kiua. Ai va ai oe le atali I ma le fafino le atua fo mai, by his stripe, he is healed. O mai tangata le lalolangi foi mai e le mawhaia. Ai wa ai oi foi mai e mawhaia. Ai sea, ona wa shape lo mawhau le upo le atua. So as a situation ala e te wa ai. E te wa ai e possible. Ai sea, ona laua e tal tonu lo mawhau ma le upo le atua foi mai. E mawhaia mea uma e le atua. Foi mai fo le tusipa ia. E mawhaia mea uma I le tal tonu. O lo mawhau la. O le a lava le situation te wa ai. I lo mafau e mawhai ai sea, ona o laua e mafau e peo mafau o le atua. Amen. O le ale mea nei lo mafau teimi le nei. Amen. I to tonu le tusi le kenesi, tato woi le whaavai, na iei le mafau o le atua, there was a thought na ave le atua ia atamu ma eva I le amatanga. E ese le taha ua mea o mafau. Ana whaapea wa ato o toa o mawhauwhaunga. Se mangua ele saule, ele ka ua kuspa ia le vahenga taha ua le, pe ana whaapea wa makua I perfect ata to mawhauwhaunga. Ai ona olo o iloa ele atua, makua manga o mia o tato mawhauwhaunga le renovation. Ne whaafauina male suinga I tutono tato mawhauwhau, o le ala fo le nai ala ina tala noa, male tuspa ia ya, e whaafau tato mawhauwhau. Amen. Fa mai la le upu lea le tusi lea ele kenese lea. Amen. Kenese ono. Si fau mo tusi ma fau lea. I to tonu o le kenese. Na sau lea tua whaia atamu ma eva. O ma fau I o lea tua. Ma tala tusi pa ia sau lea tua tala noa ma atamu ma eva.
whaasoa i le atua ona mawhauwhaunga. E la le asonga sau lea kua whaasoa ia a kamunga mawhauwhaunga. Sau lea tua whai ai. Atamu. Amen. O mawhauwhaunga ngai. Mawhauwhaunga la leo lea tua whai a kamu. La au umma o le la o le vau. O la au umma anga lenga whai. Ke ai ai. Ke ai la au umma le ise la au i kere ai. Ai kasi ale la au ke ai ai. O le la au i loa ile le leima leanga. O le mawhauwhaunga la nana ave i le atua ia atamu. Nā rola yo a kamu kala ngoma eva. Fai a kamu ia eva ai. La fo mai ia le to la au umma ka ke ai. Kasi la au ka ke ai o le la au i lo le leima leanga. O lo le si aso. Ai Saulo marki Apollo. Saulo ti Apollo au mai fo le si mafau. Le la na ile mafau na ave mua ye le tua la au umma kilo ai. Kasi la au kilo ai o le aso kilo ai kilo fioti. Ai sau for ki Apollo mai le si mafau mai ai. E kilo le okia. O fo u lo le tua le aso kilo ai ave o no matua. Ono fo ua iloa ele atua le aso e ke lua ai ave ai o lua mātua. O inā o le isi manatu le nāna mai. Muli lo le au vaenga lea, i le manatu o le ti Apollo. O ina ua whaatanga i le au vaenga i le manatu o le ti Apollo e muli ai. Le thoughts po le manatu o le ti Apollo. E o mai ire kenese ono fai upo e lima fai mai. Ua sila fia i Jehova ua leanga tele lava tangata i le lalolangi. O manatu uma ua mafau i foai i o lātou loto ua na o mea leanga ua na ona leanga ia i aso umalava. O lewa makua i kupu kele ale leanga, maafua mai ono le mafaufaunga lena ave le ki Apollo ya Eva. Sui ale mafaufau o Eva, o ai lava le mafaufau e te whaalongo i ai. O lauta maa lava le nā. Ke mga ora ia o e kango e kusi lalo le mea ngā. O le a lava le mafaufau e te whaalongo ai, o lauka maa le ngā. Ina ua sau ia Petelu, lala sau ni Yesu e maliu, ai sau Petelu fai a Yesu. Yesu, ele tupu le mea na ia te oi, ele wha sata roina oi. Ai whaliu Yesu lewa ai a pekeru, ai whai Yesu iei satani. Sau iau tua. Lai meo whai ngoa ai e Yesu, ia pekeru ia satani. Ono lai loa e Yesu, le so le thoughts lana voice mai ai. Le me sau ele manatu lana wha leo mai ele ti Apollo. O ele na wha leo mai Petelu. Do you know what the funny thing is? No tala noa ile vaenga lea. O lea tua. O lea nganga. O le lalolangi. O lai mana o mia lea tua se itu lou. Se fofonga po se ngutu. E na te wha leo ina lona manatu. O le tele lau teimi e sau ile atua e mana o e wha leo o na manatu. E le o voisinga e tangata o na manatu. Mea le na e sau le atua e kaumawhai e wha leo o na manatu. E wewa aise anganga pa ia ai launga. E tele iwa aise anganga pa ia o launga. O ke le iwa aise anganga pa ia o launga. Ai ua ova ai le tangata. O lai ei to tonu le anganga pa ia. O lai launga le upo le atua. O lala e whao ngai le anganga pa ia le ngutu o le tangata po le fofonga o le tangata le na e wha leo le voice o le atua. Le thought o le atua. Ma whaufonga o metara tusi pa ia o loo iei manatu o te manatu o tuai. O manatu i le manu ia ai le o le malai. O lala i manatu na tunga o le atua. A o lona whaafitauri e le o wha leo ina. Ona fo o le atua le iso na tino o peo tātou. I le lalolangi nei e mawhai e ina saua le atua karakalangoa. E mana o mia la ele atua mele na e tala no ele tusi tu ina atu o tātou tino i le atua o le taulanga pa ia mamalie. Atu watu lau tātou tino o lai mana o le atua e tala noa mai. O lala iei manatu o le atua po la iei thought o le atua manatu i le manuia ele o le malaia. Lala e sau le atua e su e po o fese se tangata o ava noa. E na te wha leo ina o na manatu. O le ti Apollo e le ai fo isona tino.
O la fo ila e su ele ti Apollo se tino e whaaleo ina o na manatu. Mele na la ina saure ti Apollo wha o ngale ngata. Right? Na saure ti Apollo wha o ngale ngata e voice lona opinion. E wha pēnā fo ila, o ai lava se tangata, o lai le teimine nei, o le a lava manatu na te tala noa, e lua sosla e reisa wai, it's either from God or from the devil. O ai la na te wha leo ina o na manatu. Mea le nā po le a lava le tele o ni me whai o ni tala noanga, e iei ale tangata ea, o lai tala noa mai o le mangaku o le poko o lea. Mai o le mangaku leo ai, o le mangaku leo ai, mangaku au te whai atu ia te oi, o le sos lai tua, na maa amata mai le maa fau ai maa fuana whaari lo manatu, o mea lai lo maa fau. Ai maa fuana maua mea na i lo maa fau, o le mea na eva ai eipo, o le mea na ea, whaalongo i ai. Amene, o le mea na e whaalongo i ai. Wa whateta inga, o whai atu nei ate o tau le upu tai whau, dog. Au whai atu loa dog. Ona wa e whaalongo i le upu tai whau. Ona tangolola i o lou ma whau. Au mai le ata o le tau tai whau na i aso la. O i o ai lavangi ka i whau po se ka i whau o ngai. E mua kau lou ma whau ke whai aku loa dog. Tau lou ma whau le i tai whau o tu ainga. Au ma fuana maua le ata na i lou ma whau ono le a. O le mea lena e whaalongo ino o whai atu. O te whai atu loa i se upu ta avali. Nga o ngau whai ako ka avale o so ifo le ma whau o ere kou ka avale. Au tala noa ta avale la vea. Ko ngeki rau ma whau i se mea na eva a iei o la vea isa ka avale. O lea lai create upu i o te vatua i ata i lou ma whau. O le tele lau taimi, o le tele o mea tātou te whaalongo ai, o le creating o tātou ma whau, o le mea le nai a lai, a whailai o lo e whaalongo longo i mea kau corruption. E umai fo ai corrupt fo ilo ma whau. E ke fiu e ke whai mai o le ai mi o kong lele, o nga fo e corrupt lo ma whau, o na o mea corrupt ale te whaalongo longo ai, o lau o shape ilo ma whau. Mea fula na e whaalongolongo ai news. E umai whonga ngā o kala i le news e te whaalongolongo ai. Na o mea kau news e te kango voice. A e whaalongolongo fo inga i mea kau polokiki. Ngā lo wolanga a koa ngā le polokiki e ke whaalongolongo ai. E umai whonga ngā le paua ngā le mea kalango e ke voicinga mai ma ngā kua lau vaenga la. E isi kei mea kalango mai kaka e kia umea wha polokiki. Ma kua ule inka lesia ya. Kuso leise kai mi piko i siringa ma i mau yo kalinga. Ngai roro whaalongo kaka e kala ngō mai mea kau porkiki. Ma kua ma i mau wara ngā kai mi o langa. Kuso kai mi piko i siringa ka wara ngā. A re la kala ngō mai re ka ngā mai. Lea so i loa i re. Kua ma i mau a kua ngā kai mi e kia. Nire kei mea kala ngō mea ngō whawhali roi. Pika kere inka lesi ese ha. E ma i mau i wholo ka kai mi. Ina ua... Sa utala noa na lela. You know, guys, o te e nisi o vaenga o lo iei. Pa o te mana o e wha malusia tātou le mea lea i a voice manatu o lea tua thoughts ma mawhauwhaunga o lea tua. A vea oi o se isi e wha leoa. Amen. O te lolo a vea tātou plokalame ma le tele o plokalame o nisi o le auso. Tele nisi wa o ina le upo le atua. Tele nisi na fsota i mai ma awhai mai ia. Wa a vea polo kalame nei. Wa a matana. Le foto a lato uloa i ire whina ngā lo le atua. Wa sui fo i rao lato ma faufaunga. O no fo o le wha alongo mea o le fo i mai mua mai o le whai tau atu. Le ala wa a matana sui. Wa a matana ma faufau i le upo le atua. Which is good, eh? Hey, man. E tangata, man, I'm telling you, a ukango ngai la o ku ka uki ngonga ka ngaka ia nga fai e wha aka kau le upo le atua. Usi ka ngaka la tau tau tinonga ile swing o la tau wolanga, nisi o wha malolonga ka teksu mai wha mai, o wha ka ia le mea fuelenga wha mai, o wha lava wo malolo ai, ile si inga ka teksu mai. O le aso anga unga lango, o marke minga ile koe maua le ngungu. O ia maua le mai ngungu. Ai ngō le aso anga wha alongo ai,
I mawhauwhau o lea tua, kango loa kaukala le upo lea tua lunga ya keia, e o mai lea so, wha mai le iko e alu e mangi whala au ngungu, e iko e oso angi o ngungu. O la e worka le upo lea tua, there's a heaps of testimony. Au ke le manga o le o e whaulo wha atua tua i lunga o ni tau tinonga mai, te mana o e whaulo wha atua tuanga i lunga le upo lea tua. O lala e su e le atua se tino e whao ngā, ai sau le atua o la e pisi le tino o le stangata, sau le atua o la e pisi le mawhauwhau o le stangata, sau le atua e le o avanoa le stangata. Tele la teimi tātou tele avanoa, ai a tātou avanoa, it's either we voice our own opinion, or we voice God, the devil's opinion, or God's, po mawhauwhau o le atua. O tele o ilo, si kanga o siaki whanga, kanga o siaki o e whamasino o aina te whaaleo ina o na manatu. Na whaaleo lai pe te luma manatu o le ti Apollo, but the funny thing is, na whaaleo i luma mai, ai whai kau le kalanga, kusanga whai ai e su ia pekelu. O le asa kou whaalongo, whai so, o ai, le asa kou whaalongo, o le asa kalakangaka, o ai au, o le asa manatu o tangata, o ai au. Mai isi o o Isaia perfecta, Isaia perfecta, mai isi o Ioangi, dai kala ngō mai, whamatala ai foi, a Yesu ia petelu, ai auto, ale asko ulo, o ia, whamai petelu, o oio le keriso, whamai le tala Yesu ia petelu, whafka iwi ele tua ai sea, o ngai le oska ngakanga whailoa kuia ke oi, ole atua. O le ala na whaali ele atua, nga sau le atua kala ngō ia pekelu, ave ele atua ilea, his thoughts. O le ala na ave ele atua nga tau ele atua ia pekelu. Matua fi o le atua ele kana ngoin karinga. La wa fa iloa ele atua. Ona fa mai la yo o le keriso. Fa mai Yesu vi e fa afta yo na wa iloa fa iloa mer tama. Vi ia le atua. Fa iloa mer tama ya joy. Ai fa ko a umanga voice mai e pekelu ma fa fa ngo le atua. Ai on kuaku, ai voice ai sau ki Apollo fa onga mai. Mai Yesu ele kupulu me ngai ki ai. Fa le Yesu fa mai sa kangi sau yo kua. Fa kwa u mangai anga fa onga ele kua, aro fa onga ki Apollo. E fa pe na fo le tatu sa valinga. O isi keimi wa ka ko voicinga le fina ngalo le atua. O isi keimi wa ka ko voicinga ia ma fa fa ngor ki Apollo. Mo fa onga ka ko ki Apollo. Le si aso, yo isi keimi ngā lea sa e wha o ngā i e lea kua. Ia wa lea so le vai aso, la e pisi le sika ngaka. La e wha o ngā e ki Apollo me le sunga fua e kaura sko ngai. E ngā lea sa e ku i pe lau e ku rola ia malanga wha mangkunga. Pe ia lau wha o ngā i lea kua, kusa e paua ngā wha o ngā ai. Mai langa lau kea lunga lau wha o ngā i lea kua, au aso le vai aso. Na wha o ngā e le ki Apollo e wha leo na manatu. Ko ke loa e alanga popular le ki Apollo o tangata. O mangakor ki Apollo e mafua fo ina i loa le lalorangi uma mafaufaunga le ki Apollo o ngō tangata. O tangata la nungo le social media, news me uma, la e makua i share ile opinion o ki Apollo. Mai kaua me ia o mafaufaunga o mor ki Apollo le whaalongo longo le lalorangi. La le wa uma ia, la iei kaua ma mea le kupu. O mea uma mai le ki Apollo. A ole upu ale atua. O tala noa na lela, to e whaafo ila o tala itua. You know, it's really nice, le tātou, ia tutusa lo tātou nau e whaaleo opinion o lea tua. Moro kākou kau mawhai e whaaleo ngi mea o kākou. Ia peira le whaate ta inga ina ua saule COVID. Ia e la ngona e lo uloto le whaanoa noa. To be honest, o le whaanoa noanga o lo uloto. O le toa tele le au na uma lea tua. O le toa tele au na lea tua. O kua pule la. Sole. Wa pei o lai promote anga o le kui a lai promote. O e fai o kou kui, o e fai o kou kui, o e fai o kou kui. O tere o fai atu lau se mea se se. Ai whaafewhea thoto lea tua. Lea le mea la ina le stika le e ka le sia i lona vala au ina. O mea ngā ia fō ma i mara kou e o e promote ia kui ma promote ngā luenga nā ia fō ma inga kōwhia i la kou.
Ai oe ma o le au na le atua ma. Tātou o tātou e promote manatu o le atua. O na whaalava o tātou malolo ai o le atua e whaivavenga o le atua e wha malolo mai. O na manatu na o lo manatu o to manatu na manuia ele o le malaia. O lala ei manatu ai o le atua. Ai koi kikia. Hoi o ko whangongoa ia. O isi tangata, ea, ka kerua ko le maanga ia i o le saur kalango le whakua. Ai switch lo, kalango i ngai mea. O te le o whai atu o se i tū leanga. No. O ie, te o whai atu e leanga le tui. No. O le mea leo te whai atu, i ai, o le whao ngā o oe, le au nā le atua, e te voisi ngai mea o le lalolangi. O le whao ngā o tātou tino, e voisa i polo kiki ai. Ale au whai polo kiki. Ko i pēra au whai polo kiki o lako ngā ia, voisa lako opinion. Lise me la kako kakala i fua. Ma i mau i fua, se tu lo o tātou ngutu mo tātou fofonga, ma i mau fua, e wha leo ai manatu o istangata. Ai o manatu pito i sili na tā ua i aile manuia, manatu ia le upu le atua. And yet, le tātou te voisinga, o mo lala e su e le atua se tino e avanoa, e wha leo mai ei, mga o le akua e sui leo langa, o le kangaka, sau le akua Kevin o e avangoa, ke mga o ia ke oe la unga la upu, la unga manatu, la unga le mele, la unga lo ufinangalo, oisea, ina ia i loa e tangata mei o te manatu wai. Fuma i o manatu atu le manuia ele o le malaia. La sto i loa e whaalongo mai le akua, o lau ke la unga, fo ia uia, o e kui whaiko kui, o e whainga i mea, ai le la unga ona lona finangalo. E le aso e whaamsiro ina i ele atua. Ono, o manatu o le atua, mena na whaile tā la Paulo, ia Timoteo, la unga le upu. Stay with the word. O lo wa mala awinga, la unga le upu. I te uto whapea ai o te against, le o hau sa, e te le fo i o lau company, po lau tama ia tīnai, o hau sa whaia ngā ruenga te lo mea ina whai, that's on the side. Ngā ruenga na ia, kongi ia, ngai au piri ma whai e, sa whaila ngā lue whaatasi ma le health. E whai fo le la tau ngā luenga. Ngā luenga ngā ia laulangi. Ngā luenga o life, whaile la tau. I tu o le pule la. Ai wale la ungai fo kele i la unga mangako ngakanga. Asea, ono tu o le pule la, o manatu i o le atua, ngā o mangako o le atua. O sa o whaku ika ngaka. Se whaku a kuala i le upo o le atua. Ai wa whanua noa lo loto. Ia. E fo inisie tatalo i le atua, tatala la tau fo i wa ai, ma la tau wha longo, ia o tātou i lo wha le atoa, a o lo ule nā langona, ina ua o wa ai. Ia, o tātou mā tele, e wha apapio la le manatu o le ti apolo, ai pe ua wha le ango i manatu o le atua. Ia avea la oio se mea whai ngā luenga. E rola ulu i ngā ave ang le lāni mako mafukanga. Whailo kingo o le taulanga i le atua, e na te voisinga manatu o le atua. Amene. O le alava le manatu e vatu e le atua i ate oe, a vea oe se isi e na te whaaleo, ona e le aise, o lo osu e le atua tu lou, se ngutu po se fofonga e na te whaaleo ina o na manatu. Mele na e alaiso, se mea mana o le atua e whaile lalulangi, sau le atua manga o e ka ofi le kimu, sau le atua whaia elia mai, alue, e whai a apo e le koe kimu. Whai a ile atua, ia elia, e alu e whai le tupu. E alu e wha a leolo na manatu i o le tupu. Ngā alu la elia, ave le manatu o le atua le tupu, wha a ho o i o. Ona fo i ele i malama, apo o le atua ele o stangata e sau, i le atua kalangoa mai wha apea. A sau le atua su e le atua tangata e wha o ngā. Na sau wala i o le atua whai a elia, alu e ave la upu i o. Alu elia ave le upu mai ele koe kimu mala whakausa, e koru mala whakausanga le koe kimu ai. Whaonga ele atua. O le sau foi o Paulo le na sau e au mai le tala lei, ele i sau Paulo e au mai nio na ia opinion, na sau e au mai le upu na mai ele atua. Le upu le tala le lei, o le manatu lao le atua ia te i tātou, le tātou te whaitau ai. O le ngā luenga fo ilane nā tātou, o le toe ave o manatu ia wa umana mai ele atua, ma manatu o lo mai ele atua,
ave i tangata, ona fo i a kākou launga inga le upo le tua, le mi kiwi, le vai asu nanta noi fo mla ona le tua le wha malolonga, o le to a tele o tangata ua wha malolo ina. So ele mawhaina tātou whina wai, ona mafua no lātou maua le malolonga, o isi ta i tōrus furumon tupu tau sanga o mamai, o isi wa ave e fo mai aso na man ea, o le awhi oti ai. And yet, na whaalongo loi le manatu o le atua ma mawhauwhaunga o le atua ia te i lātou a o whaaleo e lana au auna. Ma pese pese atua i le tātou polokalame o i nā lona malolo ai. Aisea, wa lātou i loa manatu o le atua. Amen. So, imagining pe anga whaapea e le tala noa inga manatu o le atua i lunga kako polokalame a e ngeie nga opinion na o Kevin, opinion kalango i polokiki, kalango i mea. O ai e malolo ai. Pe anga whaapea nga o kui ai o ka kalangoa kua di gaming e. Kalangoa kui nga o message a fu i lele. Ai le o tala noa i manatu o le atua. Ele whaapea o le malolo, lakusi kakakalo ya ki oe ele malolo, that doesn't mean there's a will of God. No. O le fina ngalo ai o le atua peke malolo, peke le malolo, siaki oe. A o lo utatonunga, e tu mau ale upo le atua, e wha mahoni ale atua ilana upu. O la ala esu e le atua se tino, o la utatalo le na, ia avea oe matino ea, wha o ngā ina e le atua. Awana i e pei o le ti Apple o Eva. Na ave i e le atua lo na manatu. Ai sauru ki Apple o mai fo le si mangaku. Na muli lo Eva ma ata muli manatu o le ti Apple. O inana ave le ti Apple mo la tama. O inana ave le ti Apple mo la tama. A faila e te whaalongo i manatu o le atua. Lona winga ma e wha leo ina manatu o le atua. O lona winga o oe la tali o le atua. Ai a whaila o ngai ke wha leo inga mangaku o kou lalolangi o mangaku o louka mao, mangaku o louki ngā, mangaku o le ki Apollo, wa oisi kaimi. O le maali ke lo in meo te iloa, in meo le poko ki Apollo e wha o ngata ngata. Oisi kaimi o o te le ilongi me kupuranga, pule macho ke le makamaka ini news. Ai auto lolo background. O ha ora tu stala. E no whai ngā luenga, o ha ora tangata o ke whai news, o te malamala i le nā turu o tangata whai news. Gusala o le mea leo karangoa kuai, o ke leo karangoa ku fo i lelenga o se opinion, ne o leo karangoa kula le mea la sa tupu. Iau kou whai keke i mea ko ke whaalongo i news. Ona iau tau i loa le ese ngā le opinion, le au mai e to tongu, o le tele o isi mea e to te whaalongo ai, o mea uma Ameriki Apollo. Le ise HNP ko isili o ngā wha o ngā inga ki Apollo ngai lo le media. Yes. O le tele la o mea lai ko kupu lau langi, ko kupu i Samoa, o ke le o ilongi me o kupu i Samoa. Po a lava po o sesi woti, po o sesi, e ala na o ilo, o ka ngaka e whai mai ai. Mai so le vai le mele nga kupu mai I, tu sana o tangata ia whaalongo ai, o loa whai tau, o mai loa pasi mane niusunga ia ke au. O le mele nga, kusa o a lava ni mea o mariki Apollo le sipi, ko ala nga o mai ke au, o nguku o kangaka se itu lau. O mele o mai tangata tala noa mai ia te au le ala ino o iloa. Imagining foi lele. O mea lai whai le ti Apollo, ala na popular mea ki Apollo lai whai, o no tangata, misia ka ngaka le kale sia, wa nganga wako i ko kongo loko, ere karango i le akua. Nganga wako i ko kongo fo mai, vai le la unga ai foi. O ai fo le sui kau vaa foi, le vailanga la unga nga whai, la wala kalango i la unga ka, o manatu tangata i kongo le palemenge, ele ima se se iloa. Ai wala ngenga iloa isi ka ngaka, o le wa pasi ele whai kala isi ka ngaka. O manatu la o manatu la langi a ole nei wo o i tonu le kale si ai sea wa fa o nga i le tino le isi kanga ka loko o le kingo le ski a kongo o le kingo le isi a o fa le si fa au o longa kingo la wa fa o nga e kala ngoa pau nga o me kala ngoa ai la tata le no i me ai ku le manatu o le atua ngofo fo i le fa manguia i o lo loko ke lo le mau le ale
Ke lo le maulenga o kala ngoi, ke lo ka mfai fai mako mafukanga. So se ke mek sa fa asoa, fa asoa me le upole akua, au ke fa asoa mai ngia. Ingi kala vo i me kupu solo. Awale au mai mangako ki Apollo i kongo le kalesia. Wa umangi melengi ku ifafo. O manatu o le atua o manatu e ola ai o manatu e manuia ai. His thoughts, man. O kase, so sia o manatu o le atua. Ke loa, wa ufili. O ke faa leo ina manatu o le atua. Pe fai mai umala langi e oi le kuka makau. A fai mai le fina ngalo le atua e kure kuanga vale. O ke pese ia. Ia na fu ko ilo ngai fu kai minga kau ai ka ika kanga kai ala po le lava e inisio o ongo nisio meu tala no ai mai tu spa ia e ole fo e ino si ita I'm telling you there are some people their message sorry it's not edifying e inisio tangata o isi kua ia ka ika o you know o mele anga o mo ngila langi but anyways o le winga o tala a one na e voicinga ia manatu o le atua. E against fo ina ti Apollo ia. And yet, o le ae whaasingo aku mau o le kusipa ia. Me fo ina ki whai aku e ue ko kari konguanga o whai aku ia kari konguanga o le whai mele tusipa ia. Amen. A whai ele o tā ua i manatu o le atua, a hua lai kari kongu ai. Amen. Pe a whai ele o tā ua i tutonu le upo o le atua. So e tāua la, lona fina ngalo. So, ia e whai tete, po o ai na e te wha leo inga. Wa au ke whakula ukala, e le aingi HNP ko i sili o ngā vavenga, o ngā spreadinga ia le wha mai leo le whaitala. Ma mea le ti Apollo, na i loo tangata i tutonu o lotu. Wafu o ka haka i o wharkalapu, nganga wako i ko kongu si sivaloa. A o kongo loku, la yo ku ngofo fo ile le kala ngo i luma portfolio fo ile kala ngo luma. Kala ngo lola ia nga o meanga la kala ngo ai. Ele o kala ngo ai se mea mai tu spa ia. Po se mea mai la fion pa ia le tu e manguia yo lo loko de. Fa mele salamu e fa apea. Ah, ese le yo tama. Se le mangia ia ke fa longo aku fo ile. Se le kala ngo mai le yai male atua, kala ngo share manatu o le atua. E ai oi, la se mena fa so tu tama ia tu. Kala ngo mai ngaka i ke no. Foi mel salamu e fa apea, foi mel kusia yo anga e fa apea. Se ke fa longo aku ngo. O ka se mangia o le upo le atua le fa so ai. O si mea mai. E pasia ku le sino makua fa e ai vai le mako pingo. Fiu e fa kali ngu melanga po. Wa ka fiu e fa kali le. You know, to daylo o ai na fa nga ina oi. O ai na te fa le o ina na manatu. O e fa le o ina manatu lo langi le pattern lo langi po e fa le o ina manatu o le atua. I want you to be a vessel mo le atua e fa le o ina na manatu. E ala foi langa le iloa e kangaka manatu o le atua. O nga foi ele o maafuka ma le atua. Masa ni no fa nga ina fa ta inga le aso la o fa inga luenga. Ili se songa o le Samoa. Ia e mato campanino ia ele o fa inga luenga I fafo. A o to tonu la le potu na o to lo ofisa e piko ar kulimang. Sa faila ia meo sa o nasa o whainga luenga ai, a to tele la sa I fafo, fo le open space. O na la o lo ofisa na whai mea tau recordings, ma mea tau, e wha asa fo ile na ise leo, ma mea lai nei, ia sa. Ai, e la ngona mea lai tu tonu o le potu na, ia tangata fo I tala no I fafo, pe a leo te tele, E la lesta si aso, la e ko orwala ma ue tonu na. La e whai a maanga luenga. O to tele u whai ngila wa kāse furu la wa whai le tea breaker. Au whalonga mai, o lai kari e kanga kai fafo. Ano whalonga kunga, e ile leo lai aka mai fafo. O whaku ila ukama lea whakusoli. Au whalonga kua li pei au lau lo miti lai. Pei au lau lo miti lai ata mai fafo. Malau saunga, sa oa, o lau ki ngā lai, lai fafo. Tu sa lava peo kere iwa ai mai lo tina. Ai nganga u whaalongo le leo, po le a lava le ke leo lai karie. Kasi ala u whaalongo le ata lo tina, u lo le leo lo tina mai leo uma, e ke fiu e ke whai mai u whako leo le leo la lo kinga.
Asea, e mafua no o iloa le leo o lo tina, ono o aso umala e mate mafuta i mo lo tina. Every day. A akau ke iloa, akau kalau ke iloa, o ngā manatu o te iloa. E ile aso mua nga whako a mita ia, i lo to lua ia a foi. I lo tina, ia foi. Ia esta i lo tina. Kwa a mita leo lo to lua, o esta le ngosi mato ai. Nga whato a mita leo esta i, sio ki ngā kemi mua ngā wala kuho ilea. O te leo kemi make kala ngoa masi o, kemi ngā lai make whewha i lai kurikuri au esta. La lai make e matatana noa foi. Te mina lai matatana noa foi. O te leo lau teimi, you know, we share our thoughts. Tana noa mai, we talk about life. Tana noa foi lele. Ai o resi aso ngā mitu ia esta i lo tina. This is the first thing na whai na tala lo to lua na whai mei te au. Whai mai te iloa. Lea lau o iloa le mea e sau ilo mafau. Tusanga o ngā kalangoa o esta ilo ki ngā, saufa mai, lewa o lore me te moa, me le mafufau, ngā ilo mafufau. Ko se wha alongo e, ko kusa le leia mā kalangoa mo lo ki ngā. O whainga o mā kala o mā mafufau, o mea uma sea, o aso uma, e mā kalangoa, ma ngilo o makua. O mā tala e whai, o mā kalangoanga, o mea makari e ai, o mea uma. O le mati no, we share our thoughts. O fwilana o tala no istangata. O le tele o mea o manatu ma mea ine, e mā fua mai le mā conversation nea. Ona fo le spend le time. E ala no vatua fa te inga le na. Ona e fa pe na fo ila le upo le atua. The more you spend time with God, the more your mind became afo. Wa mata ona e mafau fau e pe le mafau fau o le atua. Wa mata fo ina e tautala e pe ona tautala o le a. Pe ona tautala o le anga pa ia. O le mafua angala. To o tele tangata la to tele o iloa le leo le anga pa ia. Wa fo i ole e ala ona lato le lo le leo le nganga pa ia ona fu lato tele o mafutai ai e mafuta nei le nganga pa ia ma e mafuta e fa ku ole a lava le kelo leo le lalo langi e kasi alo fa longo i lo loko va ku le tua o oil na e fa mai a ole fa ia ole mele le fa ole mele a e fa longo ma e fa amen le leo le tua ole mata utia i ole me e tupu lo wola mo lo soifua. E ala na whaila utala. Kasi ar wha alongo lo ko lua i ai whakakalo esta o mawhio wa ila nā teim. Kasi ar wha alongo i lo tina sau. O le kala mua nga sau wha mai kia whamai. Lea lau o lo le meke sau i moro mawhau. It's your mom's mind. O fo e makakala ngoa fo i lele. O laua nei lo e o le whaingoa ukala. O isi kala lo ki ngā o ke kango whai e au ngoa mo so ulopo le ale winga. E o fola le teimine, e o fo to lua. O le wa mata o ma tal no ma mafuta. Wa mata na fai e lo to lua isi tala e masari no o fai. O si keimi, I wish o, kalsia o mala mai ko lua. O la anga ke fai te lo isi tala. Tala i o te, leo te wha leo ina. I say, because we spend times together for years. Le fo lo wa mata o lo leo o makwa mala malama ya I lo le leia e lo ko lua re mfainga o pese me nga fa me kia han awangi e pese lava o le launga me la nga ya le ngo le pese mali e ko loko mai stick pe o launga o pese ya kurva nga I va nga le a o awangi e pese fa mulmole ya voice la le fina nga lo le tua voice mai me la le upo le tua. No tala noa la, I think o te lei loa pena e whai tau ai. I lunga le, there was an article lena I lunga le, o la alu ala uka vale. Ai atalu to lua ona one of our good friends, na tano share le, ia le article lea. You know, sometimes, e iai tangata so se kaimea share ina, ia lato, those are the only people e mawhai, o ke alu whai kau, o iska ngaka a share, ke iloanga o mea valea a share, iska ngaka reka kai o whai kau, mea negative o ke le whai kau. Ai la tangata o na le atua, when they share something, like, o whapea e le mafua anga nā laino la tu share ina. Because it's either edify, o se mea o se whi au tāua. E la stasio mā wōntanga sa kango share mai le si arikol ngai lunga. Haru, la aver ka vare, ai whai kau mero ko rua makari e la. O le winga lau tala, o le arikol lea, o le tangata, o le passenger, I le vaalele. Ngā alu le vaalele. Ai oso le mai o le pailake. Mai pipe o le faku e pailaki ngā osoa. Lea la ua oso nei le mai. Wa le aise si avea le vaalele.
Alua e lo le pasese. Ko so le pasese le nga. Rangelo kakare rangelo ngofole. Avel valele. O le mea lana fai, e le iai ma se awa onga le iai se malama I mea kau valele. O i o le pasese. A ore ngai wa ngofo I kuar foi uri, wa avel valele. Ai feso o tai mai a na I le, anga I le tawa. E wha matala atu le whainga I me ki, o le whainga o le landing o le valele ma wha matala atu. Po le arko I ngā lene le valele. I to tonu la le ariko, foi mai, almost perfectly landing le halu le vale. La kua le vale le land makuai. Mai koi kiki a perfect le landing al kaka le vale le. Pa, o le me mali e hai, o tangata le na ia landing al vale le. Ele I halu fa akasi se a onga ave vale le. Ele malama I mea kau. Ai pau ale mea na ia whaia. Na ia wha alongo I le leo lai whai mai. Mausitai ma follow ai ma muli ai. O lea la ona whaalongo ai le leo le tangata poto lai, o le tangata lai tano mai o le kangaka ai vaalele. O le kangaka ai malama le leile landing o le vaalele. E ngā keiloa uma ki lai kokongo le vaalele. Ngā keiloa uma mea malea, mane vaalele, ngā ke malama I le landing o le vaalele. O la lai o I lesi tu. La lai feso o tai mai lungo le wailesi. Fa mai ki le mea lea. Ka pēle mea lea, a lea ne whaapea. Lea lai whaamatala, but this happened few days ago. Lea lai halu ala valele. Lea na kaka le wha mai ko kiki a perfect le lunga lea ninga. Ai o le mea whaela ukala, ele I alu, o lea wa ia whaia le ngā luenga. Amene, ko kiki lua se furuka usanga wa o onga kangaka oe, e su e pe whaafenga avel valele. A o kangaka ngai, lei loa ma se mea, a o le sau avel valele, sau lene fa lene valele, ai pau wale mea na ia whaia, o le whaalongo ma muli. To te loa e whaape nā fōi oe, a o nei na e whaalongo I le atua, ma e muli lona leo, o ke le popole penga e a onga I se a onga kuspa ia. O ke re popole ale maua lunga peke le I loa se foi upor kuspa ia. A onga e a foi no le me whaalongo le leo le atua ma whaasino atu le atua ia te ole me fai. Nga o lou whaalongo ama muli. O le maka ukia I o me ke whaia. Asea, ona o le tangata le whaasino atu ia te oi. He's a creator. He knows everything. E iloha lai le nganga pa ia mea umalava. Ana e whaalongo lai lona leo ma e muli. Whea kula ukala ki oi, e ke whaia mea, wa levanga wafoi. E ke whaia mea le o ma whaia le au whai PhD mea onkuspa ianga whai. I'm telling you the truth. E ma whainga e whaia mea le o whaia kangaka e ilako PhD. Ma fua mai, ono lo whaalongo I le leo ma e muli ai. You follow the thought of God. I ma whauwhaungo le atua ma le leo le atua. La laua e muli ai. E ofo inga e la unga ke la unga mai mere I la unga e la ufai PhD makaka onga kuspaia ma mere I la unga I Kevin. Sea, mata uti o sea, na lai te wha moe le nganga paia. E te le o wha moe so poto, lai te wha moe le leo. Amene. Pero tangata le na le ningal va le lea. E makua I le ai masonga poko masonga I loa I le mea kaua a vengal va le. Ai na wha moe le leo. Pau wa leo le leo e wha moe ai. Kei loa lau alunga le langi le ke alu ai. Whakwa e kaungu le langi pe muni le leo lea. Follow the voice. Anga e kaungu le destination. Wa umana mai e le atua mo oe. E ta ua la lou muli le leo le atua. Ta ua lou le leo le atua. Amen. Ta ua lou I lo na leo mo na manatu o na mawhauwhaunga ta ua. Whamaile tu si del salamo. Amen. Salamo le se lautolu iwa. Foi upu e. Se fulu fitu. Foi metala tavita. Lea tu wai. Ua matua sili o mana tunatu o na o ngā ia te au. Ua sili lava o na tele o lola tau faitau au fai. A fai o te faitau lia. Ua sili ia o na tele I le one. A wala tate iai pea mooi. Oi ma, tate iai pea mau.
For mai tā vito o manatu o le atua silly, precious. How precious are your thoughts to me, Lord? For mai aia whai taua e peo one o le sami. Wa e whai kaua ngiongi o le sami. Ke whiu e whai kau. E whai mai le tāla le whai salamu. E whaape nā manatu o le atua. A e kanga lulu o mai whaape i lunga le o le sami. Ah, kale kele. Ele ma whainga e whai kaua se lu unga e kasi. Ele ma i maua so kaimi. E whai mai. O manatu o tunga o le atua e whaape ngā. A whai ele ma whainga e whai kaua ia. I o le sami. Se va ai le kele o mafau whaunga o le atua. God, a lot of thoughts. Tele o mafau whaunga o le atua. Mea ngai ke whaalongo ai kele au ngā lea kua lae launga. Ngā launga mea ku sipa ia lua whika usangaroa. Eo o marke mingi la lava e launga. O la lava ele i umanga launga ku sipa ese ha. La lava ea. Thoughts o le atua. Lea taimi ma lea taimi. O le kele o ngā mangaku. O ke ofua uskanga kai kasi. Ai le i kaui foi asi kama i fasi onge i longa mafau whau e voice. Pe a whai mai le tusipa ia, o manatu o le atua e peo lea, o ne o le sami. Ka se kelo mangako o le atua. Hao le ngenga o a polo kiki ama news o kala fau, o kala i le pinko, o kala i le hausi, o kala i mea fo ie. Paua o kala i e vanga, o kala i le keimi o lai lele, o kala i le keimi. Paua i o mea lai tana noa i le toa tele. And yet, manatu o le atua, ola se maanga ia. Whai mai le tala tā vita, ke i loa i le asonga whai ila ukala. Whai mai le tala tā vita, whai mai ua ou poto i whai a onga no o wā ongai. Ona o lau upu. Amen. Whai mai le tala tā vita, whai mai le atua, ua ou poto i whai a onga na o a oina au ono lau upu. Ke i loa a onga e loa le upo le atua ma e mamalama le upo le akua ma e kalango ai. E o oi whai a onga nga e a onga ai. O le a koe a onga mai a oi. Ai sea, la mo wha alongo mai woi. So le vela kamara lo Kevin so le kuri fa fo mal vasenga. Kuri fa fo makua le i loa se meon ngumela. Hakala kusara kalango ai o maka mai ka whai a onga ngoka onga ika a. Ai o maka me ka whai a onga mai sorry la ka mai kikira. Kuri vai fa fo maleva senga sa kuri va fo maleva senga makwale ai se mene a le fayengi ai ei i ma fo ngo ngai ka fa ya onga la mai wa ya fa ya onga no wa onga ila on tu spa ia amen e o fo ila pule a onga o le mata mai normal Bible study they are blessings to me. Amen. E ei fo itangata you know I'm so blessed. Faftai le tua o whaalongo i eile o le ta ua le atunu o le ko vana i tangata nei o le ko vana o le ampasa o le malo sa mo i atunu i fafo o lo o mafuta mai le po umalawa tato Bible study o lea o onga mai Bible study mwhalongolongo. Praise God. Tangata nei. Whai degree maulunga ia o Kevin e le ai. Na o le si esale le whailonga Kevin e o common sense. Ia mal tuspa ia. Ale winga lau tala. O whai ako nana mako mafukanga, kei lo le maali e ia. O whaalongo o ngai kangaka i e message mai. O lo ia, o kangaka aka mamai, o kangaka whai longa. A o Kevin, ele ai ma se whai longa ngā kuspa ia nge whai kauma malahunga. O whai aku i lea tua, whaafe kai ai lea tua i o mangaku, wa pei aka i kos kangaka e poko. Amene. Wa pei aka i kos kangaka aka mai voi lele, ongo mafo bai, pa wale me o le voice o manatu o lea tua. Ngai vai le e whaalongo ka mai sole. Ma kau ki o ka lau Kevin. O le maanga ia. Ai le iloa. Leo le ko kongol kuspa ia o manatu o le atua ngale voice ane mea Kevin ne fai. Amen. O le maanga ia na le voice o mga ko le akua. E ke mafau fa le atua. You know your mind you speak positive. O mea uma you speak by faith. Mea uma lava. Sele. A woki fo le haonga se kule kuspa ia. Amen. Vi ia le atua. Whaonga ina o ele atua le neiva yaso, whaonga ina o ele atua le usavalinga. Wha leo ona opinion. Wha leo manatu o le atua. Wa leo whai aku yake oe, o le maka ukia i o le poto o le atua ilana upu. A e fia i loa la manatu o le atua o na mawhauwhaunga ma mea umalava. Whaonga o se mea whai ngā luenga e a vealo na leo a luaku i kokongu i. Wa whaonga fo ia o le atua, I'm telling you, there are sometimes i lo uolanga e iai tangata o le pale mene. Just, pape te leo i loa.
You know, I email them, they respect the message from God. I send them some of the word of prophecy. E nisi o tangata o loo whaongaina o le atua e tala noa ai. I am not o te leo tua ununga I. No. I learn to voice his thoughts and his opinion. Manatu o le atua. Pau ala mea kevene fai. O le halu I esu o mi mangaku o le akua. Sau I kalango ke au ko o mangaku o le akua whapem uma. Amen. So le afa o ngala o fa penga. So se keimia kalango kuai, fa kalango me kanga ka fa mai la langi ele ma fai e fa mai o e ma fai. Ase I lo manatu, la we manatu fa le tu all things are possible to God and all things are possible to whom who believes. I lo ma fa faula, there's nothing impossible ya te o ase we ma fa fa le tu. O le lava la situation e face mo e kasi alo va e possible me uma sea because o lo ma fau we e ma fau fa le atua. Amen. A vea oyo se tangata wa fa nau fo wina e fa nga ina le atua. Amen. O oe wa born again wa fa nau fo wina o is tangata e born complain. E pauanga le mea iska ngaka. Kuso whanau. Ngā le, they born to complain. Ngā le complain na le mea lai fai. Complain. E o le fai fe au e whapia. E o le, si o le whainga le kaunga fai ei. Si o mele. O isi tangata. E ngā le complain na la tau mea lai fai. E pauanga le mea lai voice out or complain about this and that. E o lau mea ai e kwai ngā waku anga le la. So le ngā ufa mrasi o kōruanga le la. O wha ngoanga le la i lau steak. Mai lau steak anga la. Wako waku kōrua. Kwa i fe feu kele le ngai steak. O koe mawhau ngenga. Soli, kaunga o fia o leo mai singa. At least o lai aisa o steak. Hale ngei mo le kele o mea lai kukupu I ka ngako lau langi. Hale ngei lau complain na le vela leo lau steak. Mara fefeu o lau steak. Because sometimes, o mea lea tue ati tato. Ai wha pēnā fo. Awe ke voi singa complain. Ale lau langi. Awe ke awangi whaonga ina oe ma mouthpiece al ti Apollo. Whaonga oe ma se e voi singa opinion ma manatu o le atua. Amen. E aila le toa tele, some of my classmates, o te iloa I totonu o mātou wasenga yaso la, ia e a fo ino le me. E ia to tele mātou wasenga mātou anga whaatasi, tamaiti lawa I lato PhD, wa iwa. Praise God, congratulations guys. E ia uo le mai mua mai la fiafide nei, manisi foi. Wa whai lato whailonga, ai now, o le lato te awa o inga fina ngalo le atua through here. Ke lo le manga ia pe ai alu ngai e ke peia o ska ka poko e masenga o failo ko lua e uma mai sa ploka la me sa ula unga o fa ku ko lua ke lo le love o ke lo le leia ele o ha ule ngala unga ngai e fmelo kala lo ko lo le ski mai aya sa o lo manga ko ele o oi fa ku ko lua sia fa mai o ngo meala na e tautala that's the first time o fa longo e tala no I meala fa ko fa longo ala o e kala ngol maka upule o fa ku so ko lua sa o le fa ko fa longo fo ila o nga pau ala o me lai fai na lo fa longo le leo le atua ma fa so le upo le atua. Amen. Fa o nga ina o se mea whainga luenga le atua e voice le thought o le atua ma manatu o le atua ma spread le gospel a le atua me aua ne I wha o nga ina oi ko kongo lau whainga luenga e ngofo ko kongo fongo ke loa fongo kanga fo I e whai o lae sauri ki Apollo e mai o nga mangaku e wha leo I ko kongo le pale menge ko kongo lau ofisa ko kongo le kapengeka la fo e sauri atua e mai o nga mangaku la su e lava o ai lava le kangaka e o fia lava le manatu e yio li ele tangata lae nga lue mai. A fai e io le tangata o le pale mene ana ile leo le atua na te voisinga le manatu o le atua e manu malo foi. A ia io le manatu o le ti Apollo na te voisinga le manatu o le ti Apollo. Fa pena fo I fontanga I tono a inga e kalesia o la fo I sauru ki Apollo e kalepe sau fo la io ki Apollo a mele manatu a negative na manatu le tala fe ngai tono le kalesia o la su ese e fa le inga ai sau wa mo mele ski a kongo langa e vanga o ngai po sau lo loku sa la o fa manga ku o ngai flo ilunga fa le o manga ko ki Apollo. E fa pena fo ila ye polisi fo ya se si lava tangata lai tonu ele ta pena lona loto la wa sau voice sau ki nga voice lo le leo ki Apollo e lua thoughts le lo ma fo fau mai le lalo langi ma le atua o fea o leo na e te fa leo ina
o ai o e whamaritala le tusi pa ia tu ina atu o tau tino o le taulanga e pa ia mamali ma sani no whaianga le lan mako e kalesia o le tu ino o lo tino i le atua o le tino atoa e le wha ape ku unga le piko i lunga ai ku piko i lalo maa oe le hai wa o le mea le ngā o le mea ngā rai kupu isi e alu kuso o vaenga lau ave ma le atua o lunga i lai ku ua manga i le mea ngā renga whaikala leska ngaka o ngā foi o le aere ku eri aver piko i lunga i le atua ia po la fo ave lunga i ma le atua aver piko i lalo ma le atua la lai vivi i la sa e sa mea lai whair piko i lalo ave uma, o le tangata atoa ave i le atua. Ia hoping whaongai o le veso, o le tino, ma le mea whai ngā luenga le atua. Ia vea o se se wha le olfina ngalo le atua, for mai tā vita, how precious are your thoughts to me, O God. Tā hua ia. Whai atu ia te oe, o le a lava a e muli le leo le atua, e te whaia mele i whaia e tangata popoto, e te whaia mele i o ele maala malama o le laulangi, e te whaia mea sili, ese a, ono o le atua le te lua whea i aso uma. He's a creator, he knows everything. Alo whaalongo a whai, whaalongo whai, e umaifonga o le maka ukia i o me te whaia mo le atua. Le atua o le mātou ta maa whaamanuia i lau whanau, whaamanuia o lātou loto o lātou ainga, a vea lau upu i a ola matupu i totono o lātou tangata, a vea i lātou o mea whai ngā luenga e whaonga e whaaleo lou o manatu, whaaleo mawhauwhango, transform us i lau upu, ia vea i mātou o nisi e fōlinga i ake riso, ai awani o mātou winga whaatasi ma le nei lalo langi whaamanuia oelo mātou watua. Le nei a fiafi, ia malau whanau, ono le suafo o Yesu ke riso, wa ole mavala awa tuai nei. Amene, ma amene. Via le tua, whaamanuia le tua ia te outou, te talo i le mana o le tua, e ngalua ia te outou, a vea oi ma mea whainga ruenga, e whaaleo ina le upo le tua, ke lelo kai me spend le upo le tua, ke sau fo i te tala noa mainga o le upo le tua, ke kalangoa hai. Amen. Ia whaapiona whaongaina o se si e whaaleo manatu o le atua i tutono laifi ave manatu o le atua i tutono le pale mene. Excuse me. Tutono le lotu. Tutono la unga aruenga. Fea lava le mea lai mana o mia i le upu o le atua. Mele tala tu spa i le fo i fua mai lana upu. Ai whaatau no uina le mena ave i lala e su e le atua se mea whainga aruenga. To a tele o le whanau o le atua. E sau le atua e le o avangoa. Saule aku e whaonga e wha leo lona manatu, e saule atua ngao mea o niusu ma mea o laulangi lai makamakai. E lei fo ilangi mea, o la fo e whai pokalo ngā kari. O la fo e kalangoa i mea e le au ngalo nā tali. Ai alo ta maa malo ta maa. Ai alo na fina ngalo, ai ala na upu. Whaonga. Amen. Io tātou wola i lana upu, a vea oe se whaamanuianga i le tino ke riso, whaaleo le manatu o le atua, a isa manatu negative saulo mafofau ke iloe le mai le atua, ul whaaleoa. Ngu la ia. Wai le whaapeo fongo mai whaali o tātou manatu, ka ko kauma whaia e voice, ke kauma whaia si i whaali so mangaku. No. Amen. Whaamanuia le atua ia te otau, ia, ono suafo Yesu, ia nei fo ia fiafi, talo fo i le... Tātou ainga, ia a whai mole ava noa siel tātou plokalame, ia a veo se a whaamanuianga i le tino ke riso, se isi o mai mua mai, se isi o fia whaonga ina e le atua, ia, e le o le poto, e le o le fita, pe o mahalosi, ia, o le anganga o le atua, whaamanuia le atua tau fōlaunga le neiva, iaso o siel tātou plokalame, o tātou sanga nama le anganga vai, mai lo nei tangata, whaamanuia tele le atua, i lau sa avalinga, ma lau sa avalinga, tātou whailoa i le aso lua, o le aune e misiel tātou proklame la solua. Wha maura no lau kahalenga. Tā ua tātou proklame la solua. Le aso o tātou Bible study. Ia i le upo le tua martemi nei. Wha asoi fua ia tātou whailoai. Ono Yesu. Amene.